U RS-u samo još traje štrajk sindikata pravosuđa. U međuvremenu u javnosti traju rasprave o tome da li je generalni štrajk uspio. Kao razlog neuspjeha analitičari navode strah od gubitka radnih mjesta. Strah je kod radnika presudio da se opredijele za ili protiv štrajka. Pokušaj sindikata da organizuje štrajk budžetskih korisnika i prije nego što je počeo bio je osuđen na neuspjeh. Tvrdi opozicija koja u tome vidi dva razloga. Prvi je sprega sindikata s vlašću, a drugi strah samih činovnika. Narod u strahu, ja to govorim godinama. Mi imamo režim koji vlada u Republici Srpskoj. I režim koristi sve svoje mehanizme i poluge da zaštiti građane, da zaplaši građane. U pokušajima da se organizuje štrajk bilo je nekog sindikalnog rituala jer je evidentno da sindikat nema ozbiljnu ideju. Tek pokušaj da se nekako javi partneru da je još živ. Ovako razmišlja sociolog Ivan Šijaković koji problem vidi i u samom društvu. Ljudi su navikli da imaju vrlo nizak standard i navikli su da će biti gore. I onda vi takve ljude ne možete motivisati. Živimo kao skup izgubljenih i uplašenih pojedinaca i više ne vjerujemo u kolektivnu zaštitu, kaže Šijaković i dodaje da takvu svijest karakteriše i novo vrijeme. S druge strane, Čavić vjeruje da u sindikatu postoje ljudi, čestiti i pošteni, koji mogu animirati ljude na ostvarivanje svojih prava štrajkom. Ali takvi su negdje duboko u bazi, a na površini su oni drugi bliski vlasti. Sam ja čitao medijima, Ranka Mišić ima preko 4000 maraka mjesečno ličnih primanja. Sramotno da ljudi sebi dozvole da proizvoljno iznose podatke, mada i ona to svagdje rekla, čak je jednoj televizijskoj kući posla svoju platnu listu, ona je oko 2116-120 maraka. Sindikat, odnosno njegovih 15 grana, imaju oko 100.000 članova i finansiraju se iz njihovih članarina. Na godišnjem nivou to je oko 800.000 maraka.